Kapri survive pi barok di pelok kecor. Pat ngai ku blai ru pi barok di subscriber. Ki bela juga shaninga nak por support. To blai undang ker ku kedok pi pinang yok kemen upat ke koi ku kia. Hadin ke jengwan penyeso NPP no jong ki ar ngut ki MLA jong ke seng PDF lane People Democratic Front ki bagan thup ya ba pantai dor long do MLA ke mau kun reu konstituensi bar ba Kevin Melim MLA ke sora konstituensi ki lalai bandrung no sya ke seng NPP hakan reu trik jong mana nyemang arjar arpulai nakaliang jong presiden ke National People Party obrai ru agejuk opor Menteri Perangba jong gejala Mekhalia Kongrat Kongkal Sangma Uloong ba Ensa Bishar Bahaswa la anikni no NM ya ke Shiki Menteri Nagi MLA ke United Democratic Party lane UDP Menteri Perangba gejala Kongrat Ke Sangma Uloong ngimpat lak banrai handrai ingin sampai chua langin kini no NM ya ke Shiki Menteri Naki MLA jong keseng United Democratic Party ulong ru ingin pechwa namar kedang long ke bakoloi ban ong ai halor kene gemat bat ingin omla ban shimrai menta ingin sa chupe chwa bat ha kapor ke babiang ingin sa shimia karai kadai ke jinghisha bagi MLA ke HSPDP ru kinla bandrung no sya keseng NPP Konrad Ulong ngin saya pej laki HSPDP ro kinwan rung no sya keseng NPP halor ke soyong konstituensi Konrad Kongkal Sangma Ulong ngidon ke jingkermen ke baskem namar ngiyo ye ke jingkersyan ke popura nagi pai ba badang shen ke jing peniso jong PDF kalana pun klan syuk ya ke parti NPP ke badai ru ke National Party wat aso yong ru ke jingrung ki MLA ke PDF ke pelong yangi bangin kermen pan yo jing job namar ki briu gesnya thu bahkan baham menta man phai khmat no sya ka seng NPP handrei ke election te ke election kumta ngin trei tom ban job bat ngi kermen ru ban yo ye ke jing job ha ga te ke konstituensi kublai sibun